हजुर ज्याजो इ टटेम ज्याजो दिन चाहिँ बेपाज मेसपि नकिन छिन थो निना जिला छि मेला मे कि पुय हे क रत्न सो मर्जन जला दिगो ले थोय छि पामे जो रुक्साना मर्जन जो अभिनय ना दिगो हजुर अले गथे कि छिन दै दिगो ठो मे छिटा चाहिँ अति क योगो मेल गाना छिन थो दै दिगो दोला छिटा चाहिँ ठो मे गुखट यो क अले ठो मे विशेष छ त गर्न दिस ठो मे चाहिँ गुखट यो या चाहिँ अटके शब्द मलाई ठो मे हाला त छि आदत सभा डटके डको यो गाठो आटक यानो म्युजिक भिडियो मध्ये त चिसना यो मे थोरा गाडी चाहिँ म्युजिक भिडियो दुन छि अति क दुखान्त बियो दुखान्त अले जिठो सुटिङ नेमले चाहिँ पछ ठाको लगा अथ चकचके चुलबुले मनो मला खया एक्टिया माबले चाहिँ ठाको लगा मिखाको वइ मखो गिल्सिन त सान वो फेसे वो सैड फेसे फइ मखो ओ चाहिँ ठाको लगा ठिकै चाहिँ एकै ठाको ताबले चाहिँ छिटा चाहिँ अन्थो खया पनि ठाको ठाको तर यसमा छैन दिलो छैन न त छिटै दिदु बोल कि समकला काजिया सुना चाहिँ या गुना कठया अबले या फेक मारे पनि अबस्ले क छिटके बालक अबले इन दिगु जिन सोइदु ठोमे जिगु ठोमन ओके छिटो अबले yana दिदुगा चाहिँ गथे कि आगुले थो नच छिनेन फुटबल भोटे अति क छ मोडर्न यो पुटिन जुला थो दुखान द दुखै जुला होला अनि यागुना चाहिँ अबले ना दिगु आ छिसब खला बोला याबले चाहिँ आछिगु ठो इन थो कुछ टिंगले पछस दिन त खला बोला छुरे चाहिँ वनि कि आछिगु ठो सुला सुला आज तिनको पिडो म्युजिक भिडियो ठो बिबा ठो युट्युब पर ठो रिलिज ख अले ठुके चाहिँ नाजाम मियाला मेख सनबाबु महर्जन अले दिसे चाहिँ सबनम थापा हजुर अले ठुके मे लसे हना दिम जुगल दंगोल ल मिचे दिम रोहित होला आठुमे सुटिङ या छोले चाहिँ वो छिन चाहिँ ठो आन्द पिटमा ताजा ताजा खाला आठुमे गति चाहिँ छिठो सुला सुला वा मे दुनी लाटा होला अले उके चाहिँ ठो माइपु पनि छिन त दु त दैला ठोसका छिठो ज्याजो निना चाहिँ दिपी पास बिस त अनालिस ठोमे चाहिँ गदाची राजन शाही ना धावन जिरा ठो राजन धावले जी ठो टाइम में चाहिँ यको लोनाना चौं चौन त्या छ न अले लोना चले जी लुई मको बदली पे शूटिङ या राजन चाहिँ सुरल्ला छ ठोय क्यारेक्टर अनुसार ख लों यो छु फरक परे जी मको जीवु ठो स्टोरी बेसेला भेटाला जी आठो सुनियाले जी माना रह्यो पहिला माना रह्यो जी एको लोनाना चौना लकडाउन जो छे जला एक्सरसाइज मरो छु मरो अले एज लोना चौले चाहिँ या मखना ढ्याटे ल रान साइना चाहिँ आठो स्टोरी बेस का ठके सल गौसी जो छु फरक परे जी मको ठके चाहिँ वे अनुसार अपना याना त्यो ज्या ठण्डा रह्यो ढ्याटाला ले ढाबले ले कलाकार चाहिँ जी सुपरस्टार सूरज व्यञ्जन का दाइना प हामी डोले यो के लस्ता यो के टरौं खया खनी मलाई एसा आगे रासा वो दाइना को जिल लोइला मोलोइला सौजिदा वना डबजलजु अले जी चाहिँ नेना जी ठोकैसला आछि स्वतन्त्र त नेना जी एक सञ्जन गाजी आछि सूरज दाइना प जिल लोइला मोलोला सूरज दाइ रेन पतिला भानला सुपरस्टार न ख लोग हम कलाकार न अले गोश न जला बिठाइ दिले जिल टट्या मला अले जिबिनी मेसियो म्याच जिल मजिल द्या कई बारे न जी ओ खलना अले दशाना लोई डाला जिरा लोई द्या दशाना डाला अले आना जी मन मजा जी सुरज दाइ फन्ना छैन छ आगमा सुरज दाइ आछि बिनी मेसियो जोइ लोइला मोलेला गर्जी गुजी द्याजी सुरज दाइ न फन्ना चाहिँ अले सुरज दाइ न चाहिँ रुक्सना लुई छ यो वही चिन्ता क्याममा टोजी अब क्यारेक्टर बेस भइन्छ स्टोरी बेस बन्यो पति एजोले चाहिँ बच्चा खुसी जुल हो ढाबले जिगो फर्स्ट सूरज व्यञ्जन का दाइना पहन फर्स्ट राज साइना पहन फर्स्ट अले अमर चित्रकार क्यामेराम्यान दाइ विना पहन जिगो फर्स्ट सिना पहन ठो फर्स्ट का फर्स्ट जुले जी माना या सैला मसैला मलाई या नाचनु खसाना आइबि दाइ बेला चले यो ना जाजा पिना पाइ याले पति चाहिँ ठैरन अथि जो ज्याले पच्च ज्ञाना चौंगा ज्ञाना चौ अले फिले उनले सुरज दाइना चाहिँ सम्झैरा अब टट्या छुन खजी मको छ एड प्रोग्राम ल गना उदाहरण तयार बिलिजरा अले केना खुसी जला अले वे याना पै सुरु चाहिँ जिरा पच्चा अप्ठ्यारो जो थे घिना या राइ थे मिले जिला मजिला न सुरज दाइना प यथि याबले
टोटलले माइनस हुने होला ढाइथेन मने चाहिँ डर चाहिँ जुया चौका हजुर अहिले रुक्सान जुगले कि छिटैदिल कि छौ छिलोना चाहिँ उजो अनुभव जुल जुटा चाहिँ हजुर अहिले सुटिङ जुल सुटिङले छिउ अनुभव जुल छि सुटिङ न दिल होला अहिले ठोमे छौ चाहिँ ठो फाइन ज्या ठो एडिट ज्या चाहिँ ठो फाइनल ठो पिडिन ढुङ्गा ठो म्युजिक भिडियो सोइबिरे अहिले छिन्छु अनुभव हैन दिले छ छिन्छु म छिन्छु ओ छिन्छु अनुभव हैन दिल आठो म्युजिक भिडियो पिडिन ढुङ्गा अहिले अनुभव चाहिँ छिन्छु हैन दि ठोन सक्न दिस गति तर छिटो म सुटिङ दौरानेलाई टत्याजुले बाली मखला एके ठप्पा गर वइला ढाइथे जुया चौक अहिले अन्न मड्डी जिते ह्या चुन्यो ख ढाइबले अहिले छि अमर दाइना चाहिँ के केमा सो लोखन मरो ढाइ अहिले सुयो होला अब केमा छि गचोली ला सो दर्ख बुख आठ मन मोसियो मलाई अहिले लिप्ते छि सुनि छिरेका बनी छेउया कने कुन्जले मन मच सका हातमा फोन नास्या अमर दाइ गरु बोलले जिगो पाटिया बोलले भ्याट्या पाटिया बोल याते हाल त धनिया ग्याट छ का बरवाटे जल का हेर्न लिप्टे ठो म्युजिक भिडियो प्याओले चाहिँ अर्खन मर्का बालाका सुरज दाइ व जिगो म्याचिङ न जुल बानाला मन साना बाला तो रुक्सानसँग ठो एक बाला सिम्पल तरिका न जुल बाला न ढाइरा हजुर आछि चिउपनी तो अभिनय इनदिगु तो सुला हुआ मी निने पाखे पनि अहिले ठुनुका छिसन चाहिँ खलाबला हैन जिउ ज्याजको चाहिँ किला आदले नापमा चाहिँ छि अभिनय इनदिगु सुला हुआ मी नि अहिले ज्याजो निम्सुनि बि भजमेस बि थुगु ज्याजो थु युट्युब च्यानल पाखे नेवा एफएम 106.6 युट्युब च्यानल पाखे प्रत्यक्ष प्रसारण ज्याजो अहिले थु युट्युब च्यानल निटिङ चाहिँ रोबिन किजा चाहिँ थो प्राइभेट रूपमा गर्न सक्दिक डले छिटो नेवा एफएम निम्ति चाहिँ दिलीप कुमार महर्जन जी दिभाथे चाहिँ आठो छिटो पामेज रुक्सन महर्जन अभिनय एना दिगो थो ढुगु मिठो आन्द तिनसको भिडियोको म्युजिक भिडियो सुला वा मी निनी पाख्यो अझै वे त्यो ख मसु
이 더 타임 제조 수에서인데비 니나 순데비 바주 बेजुपी थोची थो पा मेजु रुक्सना मर्जनसम्म कलाकारले चाहिँ वेकै नुगो खछि सन्जिन अले वेकला अभिनय नदिको निना चनगुदु अले छिगो थो इ चाहिँ थो यको मोरे दुले अब के त लिपंगु नेसते कि छुरगडा रुक्सना नापछि थो जिम नै थो फिटनेस क्लब छि ओना चाहिँ छि थो स्लिम लगा छि नापछको अतिगन थो खबो कला और स्लिम लगा म्युजिक बिना मिटा दिगु दोथे छि अले आज नजर खान लना कि लोन लगाउ खास गमले स्लिम जी लोने उडी चीज गरि खछि छ तै दिस अब पहिला जिम थयो फिटनेस लागि जिम जोइन ज्या थ शरीर मेन्टेनमा स्लिम का अले आज जिम न मौना अले लकडाउन ल जिम न फले मजबले 1-2 महिना मौनले चाहिँ अब नि मरबले छि अठे जबले अठे अटोमेटिकली लोना आवलगा छुजिया नु गथे जे अनि ओया खनि नेउले भने सक नल्ला हुनी बनेगा हजुर नेउले जिसा जिसा छे चचो न जिसा ओइल मगल कम नया बैलिना तो गन नया जन्दासा जा कम नया येना बिलासा आना छे चचो न वेट लूज या फो मगला यही मनोटेसा तर गर्दासा न सही हुले चाहिँ ले वेट लूजिङ हो पनि उगाए आछि थो लकडाउन न मरे दुला गन चाहिँ आछि थो म्युजिक भिडियो त न यो निर्माण जी सकिबल निर्माण जी आछि न अबसिन अफर ल वे आछि हाक्न गसिना दि यो आछि जुल्ला चाहिँ याफो यही हजुर अवश्य का छिटो जेजो इको चाहिँ अत 25 रुपैयाँ छ थो खेले थो कलाकार त खेले वे पिन भु पिन त न्यू कमर पिन द छि चाहिँ मुना छु व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ छु मनाउने चाहिँ छु सबला सुझाव छ बेले सर थो नो कलाकार पिन वे पिन द चाहिँ आछि थो कलाकार क्षेत्र वेट पहिला डान्स स यो के बाला डान्स एकावे मला छ एक्ट अभिनय सेका वल्ला चाहिँ प्लस पाइन चाहिँ एकदमै बालेगा वयगा हजुर जेजो निरजली बिचको त इ जेजो थो द टाइम जेजो थो चाहिँ टिम गुदु वेक थवे पामे रुक्सना मर्जन जो अभिनय याना दिगु मे थो मक जन्म छपु मे आका चाहिँ जी वनी नाटकरा चाहिँ आछुदि इ मरेर गुले हजुर मेगो वाले न थोजोगे कथा चाहिँ ज्याजो जुना वेगो बस बिसे चाहिँ जी ज्याजो न्याका मिले चाहिँ प्राविधिक पसतली अले थो युट्युब बाके थो प्रसारले चाहिँ प्राविधिक बगलना दिम किजा थो रोबिन विशेष चाहिँ थौया पामे जु कलाकार रुक्सना मर्जन लिसे जी ज्याजो न्याका ललेन्द्रिया त उजौ बेदिस मेगो हाक्न नपला थौ त बे सुबे